to Africa in them 3 ships, carrying no land but fish and whiskey. We gave them food to eat, we gave them shelter. Middle of the night, them started killing us. Them take our land, take our livestock, raped our women, enslaved our kids. I used to work my land before them came. Now that they came, I'm a worker in my land. Who bought the land? Who sold the land? The land bought, the land never sold. Who sold the land? Who bought the land? The land sold, the land never bought. Who bought the land? Who sold the land? The land bought, the land never sold. Who sold the land? Who bought the land? The land sold, the land never bought. Them will bring back the so-called farmers' land. Them will bring back me forefatherland. Them will bring back the African land. Africa for Africans, Marcus Garvey say. Them will bring back the so-called farmers' land. Them have to bring back me forefatherland. Them will bring back the African land. So I can bully ask Rasta, never ask again. Kerila, Wanya Mazanis, Misa Valeyi, Iyahi, Tula Kono, Socha, El Chango, Ila Show, Kikua, the Farmer, the Fasilena, Sila Boraros, Tula Kono, Kelaman, Inswe, Skeleto. A lot of blood was shed for this land. A lot of people were killed for this land. I want to know who signed the deal. Willing buyer, willing seller ain't gonna work. I want to know who signed the deal. Willing seller, willing buyer ain't gonna work. Cause Stephen Batubeko was killed for this land. Grace and his blood was shed for this land. Who bought the land? Who sold the land? The land bought, the land never sold. Who sold the land? Who bought the land? The land sold, the land never bought. Who bought the land? Who sold the land? The land bought, the land never sold. Who sold the land? Who bought the land? The land sold, the land never bought. Hilega G1 sorry Makamu channel leyi number 1 misava hinkwayo hi ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla esikwini ra siku ra namuntlha hi le ka ahomu a 14A la hi nga ta hi ta lavisisa hi ta ripfumelo ra vakulukumba lava me va vonaka la ni tshemba ku n'wana na n'wana wa swi vona ku ri ripfumelo ra xirasta ripfumelo ra ka ja so hi ta Rastafari. So hi ta twa namuntlha hi ta ripfumelo ra vona hi tlhe hi tiva to tala hi ta ripfumelo ra vona. So lawani ni na va brother va ku fika 5 loko mo va vona. So ni lava ku ri hi ta sungula le makumu wa le va kha va mi tivisa ku ri vona mani wele kwi eve famba hi line hi ndlela leyo ku endlela ku hi ta kota ku swi tiva ku hi vita hi vulavula na vo mani. Sungula ni mi byela vayingiseri va G1 Solly Makamu ku hi n'wina mani wele kwi. Greetings in the name of His Imperial Majesty Emperor Selassie I. Yeah, this is Makinis from Wamankena. Yeah, I'm a painting artist, I'm a reggae musician. Yeah, that's Makinis. Give thanks. Makinis, Bagangwa Makena, ila a hi ri kona tolo. A hi ri na performance tolo wa kona ku nga ti 9 ta April 2023 nendlela ku loko mi ya yi vona hi 2028. Oh, this is Rastpet in Angobe village. Yeah, Rastafari. Rastpet basuka ka Ngobe village Ngobe yo maiti ba botale hala ku bo Mr Post. Yes, I greetings in the name of His Imperial Majesty Haile Selassie I Rastafari Haile Selassie I the first seal. This one is Rasfido Fidas Mashakini kusuka akangobe sweswi va nga vula alaka va Mr Post. Mr Post is also my colleague. Loko hi ya hi ku tirha alaka panel beater so ne va ni kumeka ni ri na vona minkarhi yo tala. So
mina ni 10 kumeka na le ka munghana lonene ka nkarhi wa sweswiwa Okay. ni va ni kha ni teacher hala ka site ra Rasta se loko vanhu va lava ku va va kha va ni followa a va landzeleli nongonoko lowo wa exihlobyeni xa Ripfumelo hi 10 wa mune Okay. na hi 5 to 6 hi Saturday. Okay. Se vanhu va nga va va kha va tuna in va cheka Rastfido Mashakeni ku ri ta va kha va tirha na hina. Rastfido Mashakeni va ri nongonoko wa vona u tlanga wa mune hi 10 na madyambu ne na hi Saturday na mpundu aka munghana lonene FM. Greetings ya le Raske kusuka kwala 14A mina nqambi ya reggae ya Xitsonga tlhela ni va coach ya xipano xa Jamaica ya Rastafari. Va mi ri mtshama 14A va kwala va tshama kwala 14A mi ta khomela ku pfa ku hinda mo va tshama kwala 14A va tlhela va ri coach ya xipano xa Jamaica and then nina van'wanyana lani. Yes, ahoy. Rastemba ponit. Tshama kwala 14A kwala wa. Na mina ku fana na Rastfido na Makinis na Raskiwi. Na Rastfeto ka vanga la ta vula dance step aka reggae ya Xitsonga. So yeah, varimbi va swinari swa reggae ya Xitsonga. Yeah. Tlhelo mina swa mina tlhelo ni murimi ni mutsari. Ya na ku draw mara ekhonge ngitluwa. Ne. Yeah, I think Makinis that line. When I draw man ma jack bomba ndlela yin'wana ku saseka ngopfu. Na sakese. Yes, so okay. Leswiwani swi komba ku Rastafari ya producer maswona. Yeah. Ya producer is a serious thing ai matlangwana. Yeah, so even what we do is a serious thing. Okay, lava one Rastemba Maringa na bona va kwala a 14A. So I'm an academic. Okay. Mo enta sika kwala ro ka men academic. Ele ngozo swivula phela. Yeah. It's what if I say give thanks. Okay. So leswani ni vulela ku university ku Rasta ya xikolweni. Yeah. Okay. Xo sungula a sikwena namuntlha kahle endla topic ya ripfumelo ra vakulukumba lava. Rastafari. In case mo ni vona ni vutisa swo mandleleni ne ku ta ku ri mbangi. Okay, xo sungula hi nge se nghenelela ka ripfumelo ra n'wina ne ni la ku tiva ku n'we mi tivani njhani. Mi tivani njhani mi za mi va so. Because un'wana u tshama ka N'wamankena, van'wana va tshama ka Ngove, van'wana ve le 14. Mi kumana kwihi? Vulavula eko ni nga ku xo sungula la hi tivelana kona hi le xikhongelweni. Okay. Yeah, first hi le ka xikhongelo. Xi endliwa kwihi xikhongelo lexi? Xikhongelo xin'wana na kun'wana la munhu a nga kona hi nkarhi wa xikhongelo. Okay. Ku na tisabata ku na van'wana va nghena tikereke hi Fridays, Sundays. So na sabata ya hina yi Saturday. Okay. So hi xitalo maku nkarhi wun'wanyana swi kota ku nsuka ni ya loko a hi ngo na rise na ku sungula ku twisisa hi movement wa xirasta. Na swi kota ku ya ka Rasti loko ni lava ku dyondzisiwa ku sabata i yini. Okay. So it start from there. And then bona va ku kuna kun'wanyani kuna marasta like gina hi tivana hi tindlela te. Okay. Se xikhongelo xo sungula xi nga hi hlanganisa. Xi kona ku mina sweswiwani ni nga va wa ripfumelo ra xirasta ne mara ni ri hava ti-dreads. Ngumani munhu wa ku ti bela ti-chiscopo mara ni lava ku va wa ripfumelo ra n'wina. Swo humelela. Rasta byi sungule ka ti-dreadlocks. Okay. Rasta byi sungula aka love and respect. Yeah. Love and respect swona swi nga ta kota ku tisa kurhula la misaveni ma vona. So loko ku ri na kurhula leswi Rastafari yi lola ku swona ku let there be love, let there be peace and let there be happiness through doing what's right. So hambi no endla yina yini ni kurisa misisi ni phafa ganja and call the name Haile Selassie, if I don't have love and respect in my heart then swi vula ku ni useless ma vona. Se
I must have that love and respect through the teachings. Nakona asota nje of Haile Selassie, who is our father, who is our God and King, who is our leader, spiritually, politically, and African-wise. So, yeah, that's Rastafari. So, if you have an understanding of Haile Selassie, the aims and goals of Rastafari, His Majesty, and then you love and respect others as much as you love and respect yourself, then there will be peace in the world. If there's peace, that's what Rasta is propagating for, love and peace. True. Okay. Ya na mina ngo lava ku ngetela la ya i ku intiyiso vele munhu loko a lava ku va Rasta amkarhini yo tala vele mukuma ku isungula a ri bald head a nga ri na dreadlocks mara i fana twisisa ku nkoka wa dreadlocks yini ku why a fane a va na dreadlocks. Ni kombe mve mi byela mina ku nkoka wa ti dreads okay i ku va hi ti hlawulekisini hina as hi ri vatirheli va jaja. Okay. Hi ri vatirheli va this kingdom ya Selassie. Hi ta kota ku voniwa kumbe hi ta hlayiwa amimombeni ya hina hikuva va vona dreadlocks liya ya hina ku lava hi vona lava va landzelaku Haile Selassie tanihi leswi Rastemba va nga hlamusela laya hi vona valanderi va Haile Selassie. So dreadlocks liwa hi hlawuriwe hi yona ene xin'wanyani i yini hi yona network ya hina na xona xikwembu. Okay. It's like network. Mi ti kahle ngopfu n'wina mi ta kota ku hlawuleka kahle ku lava hi vona va Haile Selassie. Yes. I mani Haile Selassie? Haile Selassie i hosi leyi nga vekiwa a Ethiopia hi lembe leriya ra 1930. Okay. I wa rixaka leriya ra Davida i wa 225 ka rixaka leriya ra Davida. Hi kote ku va hi n'wi vona through King Solomon na Queen of Sheba. Queen liya ya le Ethiopia yi nga ze hi vhakela a Israel hi vhakela King Solomon. So rixaka leriya ri ta ri suka laya. So hi yona hosi ya tihosi yin'wana ya hosi ya tihosi leyi nga hlawuriwa hi ku ya hi vatukulu va Davida ku ya hi loko ku kombisiwile la ka Bible ku ta va na vatukulu va Davida lava va nga ta va va ri tihosi ya tihosi matwisisa lava va nga ta even hambi ku va nkhisamela hi ta va khisamela hi ku ya hi la ku tsariweke hi kona ku komba ku hi vona tihosi ya tihosi. Se hi vona Selassie ka nkarhi walowo a va a ri yena loyi a nga hlawuleka tanihi xinyipfa tanihi hi nghala I mean hi nghala ya Yuda ku ta rhangela rixaka lera hina. Se through Rastafari ku va munhu a hlawule i Rastafari i va a vone ntiyiso lowu ya Selassie a nga hi kombeta laya. Yes. So hi ku famba hi ndlela leyi munhu i boheka ku va a va na rirhandzu a kombisa rirhandzu a ku na ku nta gwaza un'wanyana kumbe nta zonda un'wanyana. Hinkwenu hi khandziye Zion train hi fane hi famba hi rirhandzu hi khomana. Okay. Swi nga khathaleki ku i huma kwihi tanihi leswi mi nga kombisa n'we ku un'wana u huma hala un'wana u huma hala mi hlangane kwihi hi hlanganisiwe hi spirit. Yes, I give thanks. Ni tsakisiwa hi leswi va swi vulaku ne mara ni kombela hi nghena a mavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni. Ntokoto Studios, home of technology. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla na ha ri la ka homu a 14A a Jamaica. Mi nga ta twa nga ku ve le ku ntsoneni ka swo dya laha hi le ku dyeleni. Okay, ni kombela a hi ndleni so ma tshemba ku ku na xikwembu le henhla le hi ku na swisisa ku jana xo xikwembu so moni nga ku ma tshemba ku ku na xikwembu ma tshemba ku na xikwembu lexi venge i Jehovah Jireh. Ha tshemba ku xikwembu xi kona. Okay. wa tilo ni misava. Yes. Hi xo lexi mi khongelaka xona Mara ntwe mukule henhla le. Fane xivale. Eko la n'wana nkinga phele. Eko n'wana nkinga kwalano. Hi mhaka yi le henhla le. Xi le kwihi? Xikwala hi nga kona.
ku xi na hina Xikwembu xi na hina eh kona. xi Hi na everywhere xona. Yeah. ani ku na an example ku na nkarhi wun'wana ma ku munhu kumeka andla swilo swo karhi leswi n'wi hlamarisaka ne Yes. ma ku fika tshama emahlweni ka xivoni a ti vutisa ku swilo leswi ni nga swi endla a ku ri mina na. Ximunhu wa lexi vulavulaka na xona so lexiya. why munhu a tikuma a ti vutisa question yena self Ku ri karhi ye n'wini. nkarhi ye n'wini swi komba ku there ku na God ma swi twisisa ku na yena se swi komba ku na Se God, la- ku na spirit Laha din'wana wa ni nga n'wi bempama misa loyi. Ku va ku ri Xikwembu or hi 3 ku na mina ku na Xikwembu ku na din'wana daku wa nga xi tlhaveteli mara. leswi ko Hina va a hi karhi swi mihleketo hleketi ya na Swa miehleketo. Swa ku ba na hina hi promote love and peace. Okay. So le tata ku loko hi suka ku wena mi kuma ku ta crossana we prefer ku yi addressiwa kunene leswaku banana a swi na a swi promote because we are here for love and peace. So a xi ti ximunhu lexiya xo byela munhu ka hina ku bana ku ta lexiya xo dzaha ganja yi ku khalima i kota ku yi addressa issue in a more positive and respectful manner ma vona. So lero hi ku komisa Xikomba a xi kona le henhla xi landini la ka mina. ya xi tshama ndzeni ka munhu Xikwembu that's xi why kota ku tirha mintirho hi yena xi tirhisa yena ku tirha mintirho leyi hinkwayo leswaku munhu as a ya na hi as marasta so hi rhumiwile leswaku hi fana na varhumiwa so hi ri hina Xikwembu xi tshamile a henhla ka hina ku xi kota ku ndla hina xi tirha mintirho ya xona leyinene hi leyi fanela ku tirha se hi ku ya hi ntiyiso ku na moya wo tala xibakabakeni lowu lavaka ndhawu that's why mi ku na vanhu lava nga ri ki marasta ku va va marasta ma twisisa u fanele u kuma ndhawu u tshama laya ku munhu yaloye a ze a hetelela a va rasta kota ku tirha ntirho lowu wa Rastafari a wu yisa mahlweni. Okay, a hi tshikeni ya Xikwembu ne. Ku na mhisa un'wanyana. Ni lava ku tiva loko ye mi believer ka yena na vukona bya yena veri Yesu. kona bya yena mvula njhani Ku ivi kona la misaveni ene ma believer ku i n'wana wa Xikwembu na. yes so it means God ne Yesu i n'wana wa Xikwembu ivi tira yena. so luya venge i ve kona hi mhaka ya ku va ku ve na moya wo kwetsima Ya u nga nghena ka Maria. Ivi Maria a tswala n'wana. ku va na problem la ka moya wo kwetsima ku va na problem la ka moya wo kwetsima ku ya hi ntumbuluko ku endliwe n'wanuna na n'wansati ntumbuluko wu ve wu tlhe wu hi nyika xileriso xa ku kota ku tumbuluka un'wana munhu n'wanuna na n'wansati va fanele va hlangana leswi a hi swi doji hi vona na hi xihlangi loko xa ha ri tsinini loko wena i nsati wa mani mani xi te xi swi nyumela xa swi tiva xi tswaleriwe ku va nsati so ku xi ta kota ku bebula so Maria i swi ndlise ku yini ku yena a bebula a nga hlangananga na munhu a swi koteki leswi a swi humeleli na mina swi swi ni panisa nhloko a ni swi twisisi ku i ve kona njhani ku nga vangi na ku hlangana ka vanhu vambirhi so a swi lavi na ku munhu a entertaina ngopfu timhaka ta yena hi ku leswo tala swi nga vulavuriwa hi yena swo tala a swi humelelangi swo famba matini swo pfuxa vafi na a swi humeleli swo leswiyani loko munhu a fifile famba matini masala mu sweswo kutaniya ti-exaggeration letiya ti nga endliwa yena na tona a ti hanyi kahle so iti a ku ri matimba yo tirhisa mihleketo ya hina ku lata hi tekela swa hina in hope ya ku hi ta kuma swin'wanyana after loko hi fini hi ku tiye ku landzelela vito leriya hi tekeriwa misava hi tekeriwa swifuwo hi tekeriwa vutlhari bya hina hi yisiwa swikolweni hi nghenisiwa tikereke swa ku taniya hi kombiwa vito leriya hi karhi hi suka ka vihina hi mbala ndzhuti lowu na lava va hi chumela kona va nga hanyeki wona ma vona vito leriya a ri tirhisiwa swo ku hi chavisela sweswo. Okay, swi ta njhani ne ma vona loko mi kha mi veka liya ya Silas a mi kha mi khota bibeleni mi vulavula na hi timhaka to vo Davhida mi fika mi ti jampa njhani tivhese ku a leti va hemba leti ntiyiso leti ni vula mi ti chuza njhani ku fana na leswi va nga ku swi vuleni Master Maringa lani ne swa twala ku the whole New Testament a va believe ka yona
mi ti cukumeta njhani ti ri bibeleni ku hayi leti va hemba leti ko va ku swin'wanyani hi ku ya hi ntiyiso na loko hi langutisane na hi ku ya hi history ya ku xanisiwa ka hina vanhu vantima hi kuma ku na yona religion yi tirhisiwe ngopfu ka ku ba hina vanhu vantima kumbe ku hi nghenisa ka vuhlonga kumbe ku hi mbombomerisa andzeni ka vuhlonga ku hina tanihi vanhu vantima hi tsandzeka ku tihleketelela mara mina ni twisisa ku Jesus yena hi yexe va nga va lo n'wi teka a ri munhu un'wanyana mara a ri wa ka hina i fana na hina i muntima i xanisiwe ku fana na hina kahle leswi swi endliwa ku yena that's why ku na vanhu vo tala lava nga xanisiwa ku fana na va Martin Luther King na va Malcolm X vo lo dlayiwa vanhu lavaya so na ye Jesus wa ha wela ka nambara leyi yi nga dlayeteriwa ya vanhu va ka hina vo lo tirhisa ngopfu yena as a simbolo ku lava ku wina mihleketo ya hina tanihi vanhu vantima ku hi fanele hi khongela xikwembu lexiya xa mulungu va teki un'wana wa vaxanisiwa ku lava ku ta n'wi tirhisa ku wina vanhu vantima ene munhu luya va nga n'wi vekela laha i mulungu a hi munhu wa ntima hi yena wa ka hina mara va tirhise vito leriya ra munhu wa ka hina ku lava ku ndla yini ku wina nhlayo ya vanhu vo tala yes so lowu wa ka n'wina munhu loyi ku nga ye a xanisiwa a ku ri n'wana mani i n'wana wa xikwembu ku fana na hina ni vula vatswari va ye va la misaveni Joseph na Maria lerero a swi kona ku n'wana Maria ntsena Peter Tosh etswariwe mi yima na vo va kulukumba laha Yes, I can. va nga hembi mi ri kona mi tshama mi chava va kaneta ani va vurini va ku Joseph na Maria ya se leswi ya swin'wanyana swo ngetelela me a ni voni ku ntumbuluko wu wrong loko ri ku u fanele u teka place kumbe u fanele u nghenelela ku va na vatswari ku Jesus na yena i ve part ya ku na yena i dyondzini xikolo a dyondza na ndlela ya vuprista ku komba ku i swilo leswi a swi ri ndlela ya vutomi na le ka yena ku a kota ku vona ndlela ma twisisa ku fana na hina hi dyondzini xikolo va kha va vula Rastafari ku I mean academic ku kombisa ku va kota ku vona swo tala ma twisisa se na yena Jesus i hindini le ka ndlela leyi that's why he's a prophet hi nga n'wi veka as a prophet unto I and I man twisisa as Rasta man ku ta va na hina namuntlha and we are here and are the same people ma twisisa swa endla ku n'wina mi ri va ripfumelo leriwani ne mi teka mukreste pfumela a hi teki mukreste hi teka munhu na yena a nga tekiwi Rasta i tekiwa hi munhu se mara loko mi fikini lo wa nsini n'wi teka as mukreste swi vula ku se hi ta ku na ku jajana and who are we to judge ne ya mukerisana leswi hi nga xiswona teka munhu leswi nga xiswona ma pfumela ka ve le hansi vakokwana roots and culture kona namuntlha hi mhaka vukona bya vona hi resemble na ku representa vona ve le hansi yes sir na loko munhu ku ri ku a nga pfumeli ka ve le hansi a susi xivongo hi ku xivongo xi suka ka ve le hansi hi we le hansi wo sungula ka xivongo lexiya vito leriya okay se ripfumelo ra ndhavuko rona ke ra ku chayeriwa va ku munhu wa chayeriwa hi na swikwembu swa hlangana na swona Rastafari teaches us about roots and culture okay tanihi ma-Afrika un'wana na un'wana loko a ma kona i na ti-roots ta yena na ti-culture ta yena ti-culture a ti fani na inani so ku ta va ku ri leswi hi nge hi pfumela ka ve le hansi loko munhu a khomiwa hi va le hansi a ku yena wa ala hi ku i Rasta a nge pfumeli ku chayeriwa ku va ku ri hlamba ka lava hi nge ku heta ku vula ku hi pfumela ka vona loko a ni i culture ya hina ku ve le hansi va kona that's why na mina ni ri kona hi mhaka ya vona so loko ku ri ku ma nteka mandozi a munhu i fanele a chayeriwa swa yena na ve le hansi va ka vona a hi fanelangi hina tani hi lava hi fambisanaka na yena ka ripfumelo ra hina ra xirasta la ri hlanganisaka vapfumeri va xiAfrika tanihi maAfrika hinkwenu hi n'wi tshikelela hi n'wi tshika andla swa yena na va ka vona that's why ri na xivongo xa mara as a Rasta ku na milawu leyi na yena a nga a swi tiva ku yi ta faneke yi landzeleriwa ku na mi twisisa
a ni se heta na vona mara episode ya siku ra namuntlha hi ta pfa hi yi gimeti kwala hi ta vuya hi yisa mahlweni episode 2